mu gitondo kasara nawe kamwikuro bera muntu udakunda kujyana n'umustar umusara arazwi hano. So, what do you think about the new teacher? Narisi mwarimu mushyashya namutekereza iki? Okay, I guess. Anacha twaye. Well, I think she's a bitch. Unacheka ari umuswa cyane. You know, I bet one day ndi kwimagine ko umunsi umwe nge nawe to be even bigger than Bieber. uzaba rwose urenze Justin Bieber. Yeah, we'll see. Tuzabibona. Well, just in case. Mana ubwo se nugera kuri urwo rwego. My chance now. Wamaye amahirwe ko nzi icyo gihe utazamvugisha. Kanyera amahirwe nge nawe. Tukagumana mu gihe ukiri underground. Miss Croft. Akabwa Croft. Man, sera yazanye umushiyasha. Wa mukobwa Croft. I see you did not heed my warning. Ndacheka gasopona gwayo tayumvishije. Jason, get to class. Jason njya muri class. Umuhungu na yamushira ikosa rigaruka ku mukobwa. Jason, get to class. Jason igire muri class rate. Sasa fuira umusore kano kamwikubaho. You're new here, so I doubt you know who my dad is. Wowe uri mushyashya muri kigo natye kutanazi data. Bwabwana kaba kumva ko se afite peti runaka ari umusirikare ari umuntu ukomeye. I mean, he like practically pays for this school. Ati uza imisoro data tagira ikigo cy'ishuri. I don't care who your daddy is. Sinitaye kumenya uwo so ari we. Do not let me catch you with that boy ever again. Ahubwo ko stazongera kugora nazagufatana n'uriya muhungu kundi. Kuko byongeye bikaba uzahura n'ibibazo. Now go to class. Nawe jya muri class. Ni gasopo nazongera kubana na Jason. Bera kureba abagore no gupingana. Fata igisaraba yicuza impamvu yagiye mu kimasera. Bwanaga niki? Akabaye ndi kwiririra. Yakanze umusarabura na mukata. Bidata we. Abagabo nabibura tu. Obigeze bamwe bazajya bana bakwe.